Ole thlir tu te in zawain atharin chibai kan pukle veka cheu hun thatak mang turin du sakna kan hlan cheu ani ole tun ruma chuan Indian lem chan thiam mel thabok si pian thabok si nui moi bok si Shweta Tiwari chanchin toy fel devlekin kan ngai thla don ani thlir tu te channel la subscribe lo te mina subscribe sak tur le a top thlenga video te mina en sak turin kan ngen cheu a ti chuan hei Shweta hi kan hriat dan tur chuan le India ina a hriat dan tur ber chu Kasauti zindagi ki fima Prerna lema changkhani a khatia kanan soizong le a mel kanan mu rol hian mi tam tak a wang lai an larvung wang lai hrepa chanchin sang soi tur hrepa ho ka chuan lungte pol len ve ngei ti kha kan han ring hial ani ti chuan thuna a chanchin kanan soi thei tur kan lom le a chanchin tlang pui chok tak tak kan soi don ani ti chuan Kasauti a Prerna lema a chan kha kan ria anga an hringnun zin kong kha fima khan a bumboh em maya a chuk chho nuai maya ha thlak ata me mani chungte chu atak taka ama Shweta I ti mai tiang hringnun te po hi a ang ve riawa atak taka po hringnun ha thlak le bumboh tak tak hi alo pal tlang ve hle ani ti kha thuma a kanan soilok ani chu mei se mel thatak mit mengnal nui moi boxi pian tronal fu mai Indian lem chan thiam Shweta Tiwari hi TV star lar takani a India rampum hriat hlo ani phave tlat mai ani ama kan hriat lar na berle alar chuana pakhat chu Kasauti zindagi ki fima khan Prerna ilema achang kha ani a chutatang chuan India rama hian amhing dik tak ai ma in Prerna ti in alar zoka chutianga hretu po chu an tam zok ma ani Shweta Tiwari hi kumsang khasakwa somriat October nili khan Pratapgarh UP a alo pianga apa hi Ashok Kumar Tiwari ani a Shweta I no panlai hian Mumbai an pe mani pastrik ve tak mai ani a chuti rol chuan Shweta hian kapa wangin taima kazirna sahle ani ati thin anu hi Nirmala Tiwari ani a housewife thatak mai ani a Shweta hian anu hi angaina hle mai a kanu hi chu ka best friend ani zok ma ati fo mai ani Shweta a boy vung wang lai tak tak hian anu hian afa te hi alo en kol sak na sa hle ani Shweta hi fanumal ani a unaw danga nei lova anu le patan hian fanumal duat ani soitu ang khan no pangte ani lain UP atangin Mumbai an pema chung kolam han soi kwal zel ta ka chuan a pasal le afa te po han soi zui talo loila atra ome kumsang asikwa somkwa pariat khan tleirol kumsong pariat milek alani laim Kasauti film an suit ma deuh hleka khan lem chan thiam babi serial film ate po tel ve thin Raja Chowdhury nen ani neya hunenge mochen nanin nei nuwa kumsang ni pasari khan anin thren ani Shweta le Raja hian kumsang ni khan fanu Palak Tiwari an ring ani anin thren chana hian apasal Raja hian zuwa in na sa thin hle maya arui chang hian anupui Shweta hi kudathlang na sa thin hle ani ome Shweta hian a soidanin kan fanu palaki ma a hian Raja hian kut min thla ka min beng fo maya atopa chuan ka tur thei to ngang lawani ati a apasal Raja hian kumsang ni somni pathuma an komna a Shweta ne nei lai a chet dan chu ati swalian tak ani thu a soi chuak ani hunenge mochen chu pasal nei lawa han omnuwa kumsang ni som pathum khan actor le writer Abhinav Kohli nen anin neya kumsang ni som paruk khan fapa Rian Kohli an ringta ani kumsang ni som pakwa khan anin thren vele a kumruk anin nei nuwa domestic violence thilawangin ana intrathen vele ani chu anin thren chungchang thua hian kot te po an thleng rap mai ani ome hemin huyan pasal ani le om thom hi hriat zui tur om talem lawa lemchan lama a in sorbing ta viau ani tichuan afanu Palak Tiwari hi kumsang ni somni paruka hian kumsomni parukalo ni ve tareng maya anu nung zuin lemchan lama kalve a kumsang ni somni pathum khan Bollywood film achan masak ber kisi ka bai film Salman Khan nen anchang afapa Rian Kohli ro chu kumsang ni som paruka piang ania alano pangdeu hleka ni hi lekha lazir ani zirna lama chuan Shweta hian Mumbai Saint Isabel High School a lekha azir thina sikula zirlai thapa ngai takani a chumi nuwa Burharis College Mumbai Bachelor of Commerce azau ani college sakal lai hian modeling lam ati tran to a
le khazir ain lem chan lam hi ka ngai na zo kani ati thin college achuak deuh chia hi pasal aneya fa anei zui bok nen sirna lam hi chu achun zom talo ani Hindi English le Marathi tong athiama taksalam hrisel na le ril rulam hrisel na angai pui mo hle a jima ni tin dar kar ni tal akala zinga dar nga vela athau thina yoga and meditation ati thina ni tin eile in lampo a in suma a in vong uluk hle hannal viau ompo ani reng ani lam dance lam atui hle a ano pan line kathak dance azirna sa hle a reels video wa po afanu palak nen an lam dun lai hi mu turatam ang reng khop ani eile in siam athiamin nuam ati thin le a ina ko om chuan chau kalama hian hun kamang tamjok ati thin ani sari angaina in hang nuam ati le a sari hachunga athala ki mu turatam le tin sari hi anga hle bokani afanu palaki hian kanu wardrobe hi karok fo mai ati fiam thu thin ani zin kwal vel hi nuam ati hle boka afanu nen hian ramrang ranga anjin kwal dun thina tin le khabu chiar nuam ati hle a bikin psychology lam le khabu hi achiar na sa thin ni ina in soya mumbai an balcony a pangpar an khoina sa hle a pangpar hi alom hle a afa tenen tui an pethina ni tin ran lama ui angaina a Instagram lama po ui vul thalak hi ada lang fowa ui hi ka fa pathum na ani te ati thina ni tinama hi social work lama theidan dan ina in mang thina women empowerment campaign a tel thinin pasal then to mai chiate a fuina sa thin le ani pasal le mo ngai zong lami mo ain ka career le ka fa te hi ka ngai pui mo zok ri dai ani ati afa te hi kong rangin an thana tura zil na sa thin le a ama in production house Shweta Tiwari house din hi atum ru hle bok ani te chuan lem chana tangin loman enge mo neu hi adong nuala alian tham dewa chuan Indian Tele Award Best Actress angni pathum le sangni pasari Kasauti film atang te im Star Parivar Award ta loman adong boka sangni pani Face of the Year ITA Award dong boka ten sangni som pakata Big Boss 4 winner ni a Gold Award lama Best Actress lam loman tepo tiang khan adonga a soiton chu soitur tam neu newa kha chu ti khan kan han kalkan mai anga ti chuan a top kan nai deu anga topa hian angai nom deu thil kan han zep vele hlekanga kumsom ni panga chung zet mai lem chan kho vela alu to china a film chan mu nom zual le lar zual mi tena thirna sat zual deu te tam tak omkara a mu nom vel veka ani chan ni chu maro chutle ma lar zual deu kanan thailang vele lockdown ani ama sabira chuan Kasauti zindagi ki inia TV serial bon lutuk kumsang ni pakata tanga kumsang ni pariat chunga chan ama suitai tilar tu alar na film he film kalphung hi chu India ram hian avong rei khopang keini mizoram nge ya po kan phi boina sa hle ani awang lai hre pha chu an lunga lenga nga thil ahun lai an hre chuak ve warin ka han ring ani he film a hian til chi rang love triangle phuba trana in hauna chung ko boina ba ka thil chi rang avhan thleng nem tak em episode sang khat zali somni pathum a om mana kum sari chunga an chanani a he film a ming Prerna ti hian mitam zo kinan riat lar pha zo khial ani awang lai chuan kho Bollywood khovelan thleng sang le ani alung len thlak le anurak te baja sa te Prerna te Komolika Prerna Kasak Sneha Prem Sravan Mukti Sambada Indronil Mahesh thlengin soidon chon soitura tam lutuk a film kalphung kha I tam tak chuan kan la hle o me an buai deuh nuai reng mai ni I tingot mai tengo film munom takani ti in I khai khomon mai teng khalai ka soidon chon soitura thuidon tlat adot le chuan parvaris ini hi sang ni som pakhata an changa nu fel tak fanu pani en kol lema changa best TV mom award adong he film awang hian chung ko buai na chin fel dan emotional case zong hi muno me mani India chuan he film hi lar vele viau bok ani soidon chon soitur thui viau mai du tori lokang video soidon tlat pathumna chuan mere dat ki dulhan hini hi sang ni som pakwa anti chuan nia munom le mai anu pakhat afanu in pasala zon sak lema changa akuma upat to ngai tuina che thatle critics lampoin he film chu an fakle tinavik takin ama suitai hi an fakle ani he film hen en tuanga le ani adole chuan main hun apraisita hini hi sang ni som ni pani he film a hian
mei che huai sen tak lema achanga nu pakhat apasal wiresan afanu pathum te nena a hringnun mang chho business an din chungchang vel lan na fi mani soidon chon soitur thui viawa e film mu nom takani ti le rekon mai teng hoi po hi ole soidon chon soitur tam lu tuka ala om chu maya kan video soidon lek lata tin i soidon chon soisen ni lo khati chin kha pali chau kan la chuak anga adang po soiturin hriat treu kaninga karinga ni clear tu te zinga ti chuan suitai hi lem chan konga a thale rolom dana zirin a in herrem na sa a chutiang chon tun lai trong takin mei che strong takani ani hi Kasauti an chan lai phei kha chuam darkar somsari pa ni zet te kha e shooting an bei thina ni chol mang lovin mu mang lo ten chutiang chon hunan mang thei ani ti chuam anu hian afa te pani hi alo en kol puina sa ve le boka ama suitai po hian afa te tan ti in thei to pachuana sa a hringnun zin konga hian thil chi sang sang ha thlak tak tak atong hnem em ani Kasautia nun ha thlak tak tak lem kha atak taka ama Prerna i Shweta Tiwari hringnun hi alo ni ber zo ko lom le ti te po ni soi mai a ol e chutiang chuan a chan chin hi chui kwal don chon chui tur tam thei fu pasal pani then to a fa pani a en kola tiang chuan a fa te ta na thei top a chhuwa dan le a thorim dan hi apuya angai nom em ani eng po ni sela soidon chon soitur tam tak om thei kara khati sina khan han du to mayanga clear tu te zinga channel te mina subscribe saka mina clear sakram ram tu te chunga lom thu kan han soi ani